Hello, in Zava in Zibaivik ule. Tunchu ma chuanin body measurement lak dan kha video in kan ron siam do na chuan hei I kan dami kan dress form a hianin I entir na karon da do na mo chuan kan lak tur ho kha heng ho hi nia ama sabera chuan bust nia waist shoulder full length shoulder to waist length neck front chest heng ho hi simple top kan chui na kan measurement mo ho kha anita chuan ta hianin aban ho hi kan la ron ti do na ba hei mi atak sa chin chau hi measuring tape lak dan kha ama sabera chuan in bus kha kan ti nga te min kan ron ko ti na ibel hian mo I atla hui thu in machine measurement kan lak hian a bus kha kan lak donin hei nute pong la ya tak hian ti han kan ti kwa lang o chan hei tian I engma hi I bel lau tur ani a kan tak sarem thap khan measuring tape hi ti han kan tak sarem thapin chuan nakina chui do na le I pattern kan siam do na ti khanin I kan la bel le chau do na ni chumo a chui na tur kha chuan chumi zo chuan waist khan ta I atlang puin hei kan kong tak chu kan nute hnuai tilai fek lai ber hi kan la chin ta ni chumo chu dart te kan siam na tur te ni chin ta hei tilai a fek lai tak hi kan la an I measurement kan lak reng khan in measuring tape le taksa khati han in rem thapin kan danga po tai ta ngai lawa chuan ti chuan ngai lo pok o chuan shoulder hi hei hnung ani ta hei heti hanin hei kan dar lo ni ta heti lai hi kan ban in wa na lo ni ta I aliam lak lo tur ani ta mo chuan hei ti hian kan la ang o khoi ti khwan chuan full length kan ti khan a hnung le ma lak le ngei tu ni ta hei a dar zo la chenga hetia kan ti thak hian ti hian kan du chen kha kan chin ti hian an taksa a tian kan met betang o kan du chen kan chin chianga chuan a hnung le ma in ang thei lawa a hmalam chu nute ponga oma wangin a hnung kan lak zo a ama hi shanin hei adar azol lai chang khan tian nute pong china tian kan la thali am kha measurement kha adik tu bi kan ni chumo chuan shoulder to waist kan ti ta I dara changa kong fek omna kan dara ten kan ngat ta kong fek a fek lai tak kan te na lai kha hei ti hian kan zuk chin chi ang khalai kha ni ta ni chuan hei poi hnung le ma lak tur o kha a hnung ani ta chuan a ma ne hian a in ang thei lo chin o chuan chumi zo a ngong kha ngong thuk zong ama thuk zong kan lang o hei hi adar kan lak na kha ni ta adar kan lak na changin ama thuk zong entirnan a ngong shape kha hei het yang anga a square kan lak don chuan heta han kan ti thla ang chuan v neck ani don chuan het ya ni don chuan heta hian ti khan kan ti pheng amo chuan chest hi lak ve ngai thin ni chu chan chu kor hong hei hetan kan lo chui ta liver hi om thin ni chu khami wang khan hei helai kwa le hi akwa la kan lak ba ka khan hetian akwa lin kan lak ba ka hian helai hi hei ti hian kan la phei te lam chuan in kor chui sak tu te a design an du da na zir khan helai hi hei azak malam kan kat na achanga heti lai in kar hi a measurement khalak te langai chin a chan chu a chen dar alo kuma a chen dar alo enge phar awang khan khalai kha chu adang lam ve chin ni chu kor design in ang rawa po measurement in ang chia po khan chu wang chan heti lai phei hi hei tian kan la ve ang azak zai thu lam zong tur ti na ang vel ani chu mo kham khati kha atak sa bi ka chuan lo ni ta chuan zo bel du kan nei kha chuanin in sha thiam lo lai ti khamin lo zo tanga mo chuan chumi zo a chuan aban bi ka hi aban hi lak tur tam taka omawangin aban bi lak dan kha kan ron ti le don ya o